drama tio okotori kasa otoman kumare kasa akuya pemman rekasa abiru kwa abu asachire rekasa nana hene ku ode awa hozore kaso ye bo kwangene kotu yesuo na suo ni fretete na suo ni panyini o panyini ne hena o panyini ne abiru waku apem abiru waku apem o hum na sanya du odiemo asunu wuntie na sa ye impanyini sei sa wure fi nana hene ku odo so abienya odi ahoho abenga o yire gba base o koto me peso bia ka yire gba base enu nti impanyini de niam bia gu akwan so na me ba be kenkanya tiram tie wose kwati da 29 December 2019 yara ada de fo no be kwa bosompra ponum na wakoye amane ne amamre abompai atire nananom eni twa bi ampom na wapai kwan mama ohumi akoso jojo Joda 30th of December 2019 so ebusia biara besu won this year afmuni nyina won ahwere won no you ada na so na hine kuya oje ahoho otosia bien enso betina na himfi wo na waja ahoho ne timemfo Wednesday 5 January 2020 mi se mrate ne maba ni kuro nyina bagiti ni kirada na won afa mountain so na na dono street jam ababa so no ye mi se dj.com batira unyom se woni mpabua nye no jam mpabua ye mi se Thursday ya wada 2nd January 2020 cooking contest ya ben nyan Ghana nyan ebibre mu nyan enuntino abaso bade so beba ene medan ketei we so ni te danka meye wuri jo ne mre amofia ubehu Fida 10 January 2020 half walk and cleaning exercise ya betia yempom we bru mountain so na ya prapre bru mountain so mato se sutrema na ne josuri ya di another street jam sesio yeah Remember the 4th January 2020 Deba of Chiefs and People Ebru ahimfo eni ahimmeafo ebebogwa eni one man for agenjine ebru kuro ho se na be ya kuro ni betumpon asokoya bomode anabe ni be de sedi President Sophie January 2020 Thanksgiving service ye be kwa koda otwedi ampotete kwa fra mablansa meduka tawire nase ye wi ya say ye love banquet odo edidi ya beto nsa edidi kama yeah abri say okoto nebri nana hine kuyese atosunyo abeti emfo ensu nebri abriu ebamo eni ato eni abateri asokoya we so de abri ni anaso beti abri ni wamwe efonso atiom ne be okreya me ene ne pakekere ni nkebi ne ne tie ni awile bebeboya nana hine kuyese atosunyo na dimutatief anniversary abriu bamo eni atie ni abateri asokoya so de abri ni anaso beti abri ni hitibire kusukoka epredi Ghana man ewiase afanan se wo abrochiri anase wo fie nise nana hine kuya otoso ebie nyere to ne nsa afra mu nyina Ghana man kosio okuya pe man kosio ebriu nkoso enkai boy fi ebriu man council 2019 ebriu ohun festival and 30th anniversary celebration of Odia Hoho Kwame Hine put the second mumma ya nyuti ni tirada ebriu kwa